Hagjing lekai Serie A prengko Venezia Persia iko Fiorentina. Haba pai shakne gjing lekai ko Venezia kala khur ganam job. Hadin bagalala ban pelim iko Fiorentina da arla kawai. Baleng bagane gjing job ko Venezia kadun kam ban job hagjing lekai ke badang sa gjongka nang bagane aka Serie A haka samoi ke banwan. Hagjing lekai prengka Atalanta Persia iko Roma. Hagan gjing lekai ke Atalanta kala khur ganam job. Hadin bagalala ban pelim iko Roma da arla kawai. Badleng bagan ngejing job ke Atalanta kalau yok benrung lupa syaga Champion League haga samoi ke Panuan. Haga jing lekai La Liga preng Real Betis Persia ika Osasuna. Haba pai syaga ngejing lekai baru art ligi kian hun kia kai damas sigol hadu bukut ngejing lekai. Badleng bagan ngejing kai ke Real Betis kadon haga kerdan ke Banriu haga mit ya ken point. Bad kadang yok benrung syaga Europa League haga samoi ke Panuan. Haga jing lekai EFL Championship semi-final second leg hapring ke Sheffield United Persia ke Bristol City. Haga jing lekai ke Sheffield United kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala bat limsuk ya ke Bristol City dan Laila Not. Haga jing lekai second leg bat Haduh Nriu lanot haga gol aggregate. Haga jing lekai Liga Portugal hapring ke Boavista Persia ke Porto. Haba pai syang jing lekai ke Porto kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala bat lim ya ke Boavista da arla kawai. Baleng bagani jing job ke Porto kadang ne kerdan ke balai haga mit ya ken point. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ke Al Hilal Persia ke Al Arova. Haga ne jing lekai ke Al Hilal kalau khur ke 6 job. Adin bagalala ban pelim sok ya ke Al Arova da Saulanon. Baleng bagani jing job ke Al Hilal kadang ne kerdan ke baar haga mit ya ken point. Hagway pada kecing lekai Saudi Pro League hapring ke Al Akdot Persia ke Alnassr. Haga ne kecing lekai Ronaldo Khlem badan. Haba pai syang ne kecing lekai ke Alnassr kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala ban pelim sok ya ke Al Akdot Haduh kendai lanot. Bar haga ne kecing lekai Sadio Mane ulai yo bentap Haduh sau gol Marway nak benta ke Alnassr. Kat bau duran ulai yo bentap argol haga ne kecing lekai.